Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinad ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset ti makalawas sa pakasaritaan arapauluan. Mawaw iti pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Shared together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Awanan kay tibain, nagpasikog kakit din! Ha! Ako ka nagbigdutak tatang. Nakasaganak amado sa iti kay batugan tinagbasula. Mangibabain ka! Anyalangan ti makuna dagiti tao, nagpas ngay kabalasang. Apay, adi mo pinaitakdal ti dayaw mo. Intarayan na ti pagrebengan nakin ka. Sana mabalin ngay kasarnak tatang. Kapag kasi kakasal. Kita di kina... Oh! Di mo pinilin kinaglawan na meros ka! Sampag ka! Saan ka makibiyang, Ria? Ngam tatang, masyad kayo kumakinawa ng meros. Ang mga numaragriti si Kuya. Diyan kaya tamay ramraman ka, Rhea. Mayaman sa anak ni tatang. Uray pa'y patayin na ko. Katanya di bangkit kita ang kanya. Kriminal. Para pumanaw ka. Yak kaya ta makitang di pa nagrup-rupam. Tatang, sabi naman di pagkamangan na. Saan ko apani ko din na? Makamon, itibyak na. Mabain na klaunay. Iti daytoy ngay naramid ni Mayros. Nagpasikog din ni dadasungsung-batan na itibiyag. Kanyan to sa balinabiyag ti anak na inton may basngay. Ibagadan to abastarda. Da kami lagid di pagsasaritaan dagiti tao. Kunadan to ngay panggaga. Ni Fred, anak kaung-ungan. Ako rang langan ngay lakasan na dagiti anak na. Ang anak matlagaya mabalasang. Kastalakid di magbagadan to.
Saan ka anamigat kan nangaltaw manang? So nga, inyagang ka iti pangrabiya. Ako ka nagbidota, Kriya. Na ito iti maghanap ko iti kinaambisyosag. Baknang kan natar ni Rumahan. Sakbay ko mga inted mo ti bagim. Nagpay kasar ka kumapay. Nasulisugag. Nakainumak iti. Inranta na gayam timang bartag kanyak. Tapno sana ka magapagkadkad. Sige, mangan ka nga rodan. Panawan naklatan dito'y kwarto ka. Amangan no mapanunot mo ti mangdang nga ni ti bagim manang meros. Masapol amangan ka. Amangan no anya ti mapasamak iti panagsikog mo. Tiya. Sana ka nakasagana nga agsikog. Si Kagayam, Albert. Anya ti masapol mo? Nabayagan na saan kayo ang nakita igitalo nyo. Matyanan pa ikit din. Isapin na danuman. Nagyaman naglaunay. Babae na karumwar. Ambok ngagdinamagan ti panagsikog ni Meros. Masyanak nga rutkin ko na. Naglukumot ti kayan ayat na. Napintas kan masirab ni Miros. Kasano nga ibaga mamasirib? Idento asan nang inusar ti udag na. Nagbidot lang ata, Tata Fred. Nalpasan na ng ilawan. Saan nyo ko mga ad-adda nga imamag? Isakid mo. Korso na damsa mo, Albert. Pasensya kayo, nitipan nakibiyang ko. Sana kung ngagbayag-bay. Apay ngagsangsangit ka, Meros. Pudno ti ibagbakak. Hindi pa ilaang nga da panagayat ko kinta. Tanya di kayat mo, Albert. Rumbang ka di amaragsa ka, anak. At anda masakit, anak. Ta sino ko matimag alalaki ang mga yat iti masikog kakas kanya. Napudno akit ibagbagak. Nakasagana ka mga kasarkin ka. Tapno maikan itinagan tipas ngay mo to. Sana ko mga dada pasakitan. Amo ka masyan ka lang kanyag. Mamati ka kuma. Pangasim. Pumanaw kan. Katsan kanton nga agparparang kanyag. Mapanak nga Rodan. Nga magsubli akto. Diyak kayatan. Saan lang nga siya ti masakitan? Ada masakitan ka, Albert. No amo yun ako matipod, no. Girl, I need you. I need your love. Tunan, baby. Saan ka nagsangit, Juan? At tuyin ni tita. Manang Meros. Anya ti mapaspasamakkan ka? Bye-bye ang matlatan ni baby nagsangsangit. Ria, numarik namla ko, ma. Amok ana sa manang. Matulog kan, baby. Diyak maawatan diriknag. Manipod nagpasngayak. Malmal dayak, Ria. Amangan no makaala ka iti sakit mo, manang. Panunutem ko mati anak mo. Kasapulang nga ka. Nugas pangarigan tadakas tigasat ko. Di mo to kumabaymayan ni baby. Ibilang mo kumakaspod no nga, anak. Anya ka di ta sasawam.
Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Nakal nga ikarkarok ka ni tatang ti panagsikong ko abalasang. Amo ka sa anak to mapakawan. Nasingpet mat gayam ni Hani. Nagalisto ang nakaturog. Talaga na si dagtirik na ti anak ko kan ka. Iso ano aklunan nak, Miros? Ibilang ko akas lapod no nagtaod kanyak ti anak mo. Nakasagana ak amang ipatawid iti apelyido ken ka. Agar-aram ka pailaang. Ad-adan to nakatawaan da ka no'y kasarnak. Saan ang napatag ti sawan dagiti tao? Gapot ay ayatan ka unay. Kasano no manugot ang amakikasargan ka. Ngamsaan ka matgayam nga ayatan. Ibagam no niya ti aramida. Tapno masursurunak nga ayatan. Apay nga minasyak pailaang, Albert. Nagadwa babalasang dita. Napimpintas da pay nga may tisyak. Gapot ta si katay ayatak. Ambisyosa ak. Katgapoy ti dayta. Naisagmakak. May sahak lang man nalon. Ngam ikarigatak nga ipaay amin na kasapulam. Awan ti saan ko nga aramidan. Saan ka ngagbalin na maag? Kaya't mo ka di maulit man ang tinabasamakin ka. Masiguradok kada kayo asaan akong ngagbidot, tatang. Nasaya at dumatak di ramday tasaom. Ngem no saan mo ngay ayatin ni Albert? Saan mo apag namnamaan? Saan kayo ang maawatan, tatak? Pabor kayo kadi at talaga kini Manong Albert para kini Manang Meros? Oblagan niyo mat. Ipapawat ko lang iti kabsad mo. Asan nagundawayan ti kinasingpat ni Albert? Nasingpat ni Manong Albert, tatang. Nagagat. Nagturpos iti kolehiyo. At damat a kinayat na tinagtalon. Mabalin ko kumala ang desisyon para itikabsat ko, Manong Albert. Papuragan ka para kan kuana. Talaga ka di, anak kasagana ka amang ikasarkin ni Manang Meros? Sana napatag kanyak na anya ti sawan dagiti tao, Leia. Ay ayatak ni Meros. Ipanagnak mo nga rod ti kinapudnom ken kuana, Manong. Ibagam nga umayak to pumasyar inton rabi. Inak pa isang at dagiti tarakan ko abaka kan kalding. Talaga ang nagagat ka. Naglawat ti talon mo. Sa nagadupay ti tarakan mo. Iso nga uray jak na usar ti inadal ko. Kabaalak nga ipaayan ti pagnamayan ni Meros. Kunam nga ta ajag nakita ti panagsarsari tayo kini Albert. Amang ano da kayo matagkagasat riya? Ni tatang mat. Noon niya laditan ti may bagbagana. Kinasaritak ni Manong Albert gapukin ni Manang Meros. Kat, mayat ka ba tamang iaram iti kamsat buking wana? Ay na, talaga saan kayo ang maawatan, tatang? Saan nyo ayaak kayat nga adda tumakder nga ama ni Hani? Adda daytan iti kamsat mo. Ngam no saan naakap-kap nekan ko nakmanen. Saan nalang na pangnamnamaan jay tao. Day tala ang agpaiso. Ngam ti panunutan ko matikabsat ko. Ti anak na. Diya ka mo iti kamsat mo. Makamon. Ngam no agbidot pa'y. Saan ko ngay kan iti sa bali pa'y agun daway.
Ulitak manan ti mangidardarirag iti panagayat ko ken ka. Miros. Ikan na ko maitigundaway. Albert, talaga ka di napudno ka iti panagayat mo kanya. Saan na ko mapagdua-duaan? Kurang kadipay lang dagay ti aramida. Ikan kay ti gundaway, Albert. Agyaman na klaunay. Saan kantong agbabawi? No kas pangarigan makapagpanunot ka, kat agbaliw ti panunot mo. Nakasagan ak amang waya-wayakan ka. No inaklon nak, uresan nak ngay ayatan. Sapay ka ma, tamasursuro nak tumatla ang ayatan. Diyak kaya ta masakitan ka. No aklunan ka, kaya't naasawan, ay ayatan ka. Kasanon da ito eh. Kaya't ni Albert nga agkasar kamin. Diyak pa nga min naibaga ka ni Ria. Nga isunto ti mga iwan ka ni Hani inton adda ko ni Jabrod. Talagang ambisyosa ak. Nga takas ka di ti agarapaap. Maririmpo ka nak. Ay ayatag mata ni Albert. Mariknak ti kinapatag ko kan kuhana. Malagip ko man ni Roman. Sapay ko ma. Tas anton nga agsabat ti dalan mi. Kan sapay ko mata di na maamuan nga adda anak na kanyak. Day ti palimad ajak kaya't amaamuan ni tatang. Wow! Nakapinpintas ka launay manang Miros. Bagay mo day ta atrahe di boda. Ria, kunak no jakon mapadasan ti may kasar iti simbaan. No pay saan akon anadalos. Nagasat ka pa'y laang manang. Tainawat ni Manong Albert ti si bubukol a kinataong. Ay, adagayam tamagag. Alaam to ka dinihani iti sidong yo? Wan ading ko ha. Kasin ka rin ni Albert. Ibilang na akas pudno ang nagtaod kan kuana ni Hani. Kan ipatawid na ti apelyedo na. Maikawak to lakit di manang. Anak ko la kuman ni Hani. Uray jakon makias-asawa. Naimbag mang tanjeli mo dagiti abog. Kadwayo ko man ni Albert. Kasta ti plano mi tatang. Ngam adadim nga sa nga ili na. Sumarunon to kano inton madamdama. Ay, kumusta ka, Hani? Apay, saan ka ngagtimtimag? Mailiwak launay kan kananak ko. Kasta ti ugali ti kanak Ria. Agsurat-surat ti aramidan na no daduma. Agsarsarita kayo pailaang, tain nakiyay-ayam. Ipaidayo pailaang ni Junior iti subatap no saan kayo amaktangan amang uba. Nakaturog mo't ngagpaison. Kasla di mapuputan di panaglabas ti tawan. Makatawon ng tugaya man. Kitaan nyo laangan ni Hani, tatang. Inaman ti tawan na. Kasla kaano laang na iti. San bon ngay balagip na ita? Akat kumusta mo ti panagdinayo nga agasawa? Nasaya at magtatang. Naragsak kami. Day talaang. Nagagatlaunay ti asawak. Iso, asaan ka nagbidot? Anak asawa kang kuana. Day talaunay ti pagyamyamanak, tatang. Uray addan bukod mi nga anak. Saan ang nagbaliw ti panakilangan na ni Hani? Ito na ang araw natin. Ang araw natin.
makaturog ak gayam. Gapo nga tayo tibanog ko. Mapaya si Ririing kapailaan. Albert, ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Sapay ko matapalubusan, nak. Anya ka di dayta? Di ko mapailang saan ta nagkasar nga aramidot da ito eh. Arapaap ko at talaga ti agabrod. Anya? Aramidak mat amin na kabaalak. May ipaay ko mat amin na kayat mo. Nasakit ka di tinakam mo? No saan nakapalubusan? Di saan ko nga ipilit? Panawam dagiti anak ta. Ubing dapay, Miros. Kasapulan dati pamatig mo. Apay namin nga gabrod ka pailaang manang. Saan ka kadi pailaang amapnak iti agdama ka sa saad ti panagbiagyo? Para matlaang iti masakbayan dagiti anak mi. Kat panawam ita. Isungarod akayat ka kasarita, Ria. Sikanto ko mapailaang ti mga iwan ka ni Hani. Sa bagay. Ay, idi maladaga pailaang ni Hani. Siyak tad-ada ka id-idana. Agyaman no nakasagana kang agbalin nga ina ni Hani. Ngam, saan ko maaday na tiga po na saan kan ama ki asawa? Awan na ti makurso na daak kadagiti agar-aram kanya. Ada amin bisyo na. Saan da map-map nakitimay-may sa babae? Manong Albert, si Kamat Kaya. Ay, dumanan ka ha. Ay, tulungan ka namang bagkat ka dagita. Siyakon. Kabaalak na ito eh. Awan sakit di pa'y ni Hani. Adapay lang iti pagadalan da manong. Dandanin na sumangpat. Kanayon abili na nga agdiretso nga agawin numalpas ti klase da. Idi kumapay lang kalman nga iagkudag ito'y anatang kan prutas. Nalabya na ka naggapo iti talon. Nagagat ka nga unay manong. Kinakuyog mo kumangaron ni Junior tapno nakapagkita da nga kabsat. Inton maminsan. Aw-awagan na kamatlaang ni Miros. Man oh. Dandani saan na pa'y amalagip ni Hani. So ano daduma? Ada pa uyo day uping. Barang mauray ko. Tap na makasarita. Masuro na kiti day siya mas dami. Nagladaw kiti na pinalubusan na kami nga gawin. Ang tandak tumano ni Auntie Rhea kan Lolo Fred. No apay nasib nga tanak ka nagkawid. Masuro na kiti day siya mas dami. Nagladaw kiti na pinalubusan na kami nga gawin. Ang tandak tumanan da Auntie Rhea kan Lolo Fred. No apay nasib nga tanak ka nagkawid. Hani, mabit lang. Titig. Agawid ka din. Mapantapag mirinda. Saan na ka mabisin? Kan sumibngatan. Ung tandak tumanan da Auntie Rhea kan Lolo Fred. Sakti makamukha dakwada. Amo ni daddy da. Amom. Iti makarak iti dito pagkadalan. Nakurso na daan ka adakos. Girl, I need you. I need your love. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di yuliwaya na dinggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapolwan. Mawaw iti pammatay. Dito'y drama tayo,
Sonata ni Ayaya. I need your Insurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo. Number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. within, forever in my heart. Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kasi ti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar awan tinawat ti Pilipinas ket ni Aguilar a royalties. Halo-halo, literally nga aglalaok, mix-mix, na paglalaok ka sweet fruit and beans, nalaw ka ni ti pinipig, asukar ken gatas, make ka ni tinagadgad nga ice ken ice cream kas toppings na. Awan ti muscles kadagiti ramay ti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik adadongem 2.5 billion adaras iti 70-year lifespan. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanin na kuma. Umdas ko man ti makikita makapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Di napalabas, makaturturog pa lang ni Attorney Flores idi mawag ni Mrs. Salva Kenkwana. Ngem idi umalal daw, saanan ang nakaliklik. At kastaunay ti pungtot ni Mrs. Salva, idi imbaga na ti maipanggap kadag iti negosyo ni Laura. Makapungpungtot mat adimteng iti opisina ni Rosano, kat dinilaw daytoy, tanakigtot pay ni RD. Nasa nga ilimat ni Laura ti abogado, kat naawatan na ti kayat nga ipasimudag daytoy, ken noan niya ti pagbutngan na amapasamak. Impakadamat ni Brian ken ni Laura ti panangipasyar na ken ni Bernadette iti balay ni Alipio. Ngam saan anatuloy? Gapumat iti panangdilaw ni Attorney Flores iti panagin inom ni Maureen, nakapungtot apimanaw ti anak na. Ngam binalaangan daytoy ni Attorney Flores. Kat ita, adtuyan tituloy ti nobela na paulwan. Sugat
ti puso. Oh, langam tinapuyatan, Bernadette. Napintas kalat ka. Agyaman nak, Daddy. Ay, talaga na po yata, nak. Tumingat rabin, hindi may lepas ko dagiti assignment ko. Nagkapiyak man mat. Nasapakan sama ta simbang pat. Sumipngat idin, Daddy. No saan ko umaga po kadagiti assignment ko. Natuloy ko makimuyog api masyari ti balay dalulo alipyo. Anya, Kinasarita ka no ni Tita Laura, ang makipagnadan iti balay ni Lolo Alipio. nakaringan ni Mama. Bernadette, nilolam. Ang mga numangin na ka. Ah? Apay, Daddy. Good morning, Lola. Naimbagabigat mo, Mat, Bernadette. Dahil taman ti ko nakata kayo, Mama. Masapula naragsak kayo. Naglalo nung kas ti abigat. Tapno napintas ti rubwat ti panay patungpal tayo ti kayat tayong aramidan. Kano naragsak kay Lola? Ad-ada pumintas kayo. Nataengan akon, Bernadette. Oray nataengan kayon. Napintas kayo lahat na, Lola. Nakitak dagiti ladawan nyo, iti ubingan nyo. At dagayang pagkakaingasan tayo. Talaga napintasag nga rod no kasta. Imala ka kada kami kinidadim. Day tamatam tinaalam ka ni mamim. Kunada nga rod akas lang natangsit dagiti matak, Lola. Katno, nakalala ilo aktupay, saan ka ti? Dayta, nakadaanon tayong lolo. Agyaman aklaunay, Brian. Uray saan na kuman ngayon tulog dito iturod. Kabalak mo't pala ang timagmag na. Inggatangan na kayo ni Mami iti bisikleta. Saan nyo mo't nga susarin? Napintas mo't pagwatwatan timagmag na apok. Kaslayak maanusan ti magmag na, lolo. Kasano, naruwam kayo mo't ngamen nga agluglugan ni Jay Amerika. Agpagatang aktuman kidiki ni Mami ti pagwatwatak. Kun bisikleta. Agkuyog tayo itong agbisikleta. Ay, ay na. Ay, nasaya at dahil na panunot mo, apok. Ay, ngamnay. Ang mga numala daw ka niti klase. Aywan gayam. May itong tungak matan kada kayo. Tayjayan ni Brian. Kasangsangpot na pailaang dito universidad. Nalagip ko lang arot ni Daddy. Apay nga dati na kahit ang mga ni Lola ti pagsarsaritaan mi itay. May panggap ka dati Tita Laura kan Lolo Alipio. Burbur-tsa anak ka talaga. Agam ang muda nga ta? Malaksit kini dati. Saan pa'y anak kasawa ni Tita Laura da mami kan Lola? Ni Brian, aywan gayam. Saan ko ang nakasarita sakbayak nga imay dito opisina? Hello, Brian. Hello, Mami. Kaano tayo kumalataw iti balay ni Lolo? Inton may kapater kon. Uray saan tanton nga iyakar dagiti kawasta. Gumatang tantulangan iti baro. Agpakuyog akto ka ni Bernadette inton malam. Pagumatang ak iti kawas ko. Umay kaminto dita opisina yo inton malam. Inton Sabado langan. Agkuyog tantong aggatang. No kayat mo nga wisan ni Bernadette. Mabalin lata matakadwatang agpasyar. Nawayway ang agpaiso inton Sabado, Mami. O sige nga Rudan. Kasta pa no awan ibagamon. Bye.
no makikuyog ni Bernadette kada kami ka ni Brian. Kasanon, no makita na kami ni Maureen. Dayta, nagringan di cellphone na. Abalayan, apay, Adda ko may pagpagasikin kabalayan. San kumapay amaamuan ni Maureen di may papan ka dagiti negosyo ni Laura. saan ko pa'y anak kasarita ni Maureen? Saan nga tanga agat atap nga ta ilimlimad mo kenkwana? Dakkel, ti panangibapan ko nga daatap na. Anya talaga, di kayat mo mapasamak. Dakkel ariribok nukas pangaringan. Sika man ti pagdamaga kabalayan. Anya ti panggep mo kin ni Laura. Diyaka mo, noan niya ti agtartaray iti panunot ni Abalayan. Dumakdakkel ti panagatap ko at talagang adda ilimlimad na. Anya ko mama ti ilimod na kada kayo. Kan ti makunak. Adan buko na biyag ni Laura. Saan tayo ko man ang biyangan pa? Apay aya nga isaksakit mo dayjay a babae. Naimbag, tasaan pa'y nga mo ni Maureen. Kita aglaang no saan kayo ngagsubang. Baka nagasaan ko maamapasamak. Kagurak ni Laura. Amom no apay. Naglawag a kinumpitin siya na dagiti negosyo tayo. Nangruna iti faktorya. Imakar iti pabrikana dagiti daddo mga empleyado tayo. Saan nyo kuman napakasikuran na itabanag? Kalpas na pinatgan ti board tinabayagan na sweldo na iti trabador. Naanayasan ti panagtaray ti faktorya. No siyakla ko mati mapaturay idi. Maisina ti faktorya iti korporasyon. Saan nga manugot ti board? Kahit na paikit di amanayunan pa dagiti existing nga negosyo ti korporasyon. Taagtultuloy ti yaado dagiti investor. Nagbalinan ti San Cristobal as sentro ti komersyo. Gapo kadagiti pasdag ti negosyo. Wal mama. Lupay nailit lang ti San Cristobal. Naduras nga ili. Anaaba ka kiti kasino iti rabi. Tsaka mo, numanulangan tinabati iti ATM account ko. Jakpat pabalin nga isugal tinagyan iti credit card ko. So please, pautangan nakpala ang miles, ha? Amom, mas tao nga ta ni Rosano. Tanabayagan na jak dumaw-dawat iti kwartana. Oh, di katugkangak. Sige nga Rodan Rosano, ha? Agdi ko sakpay. Sa ako may dita opisina, okay? Bye-bye. Puwisita katukangak. Naimpag ta na pakadak ti sasangpag na. Naidip ko at takos ti cellphone. Nagkapuha ki jay, Maureen. Ada ka no napataga pagsaritaan da kini RD. Madamdamamat pa, amapa na ki jay. Agdi ko sakpay ngamin. Sana pa'y gaya manangan. May bayagak siguro nga agtikos, mami. Rumuharag matlangin ton madamdama. Agsukatak lang. At nakadidar aya niya paskan, mami. Wano, akita kayo kadikinitat? Imawag itay ni dadim. Nga mapagbitla ang tipa nagsarita mi. Tada ka no asikaswan na. Amoyo, masuro na kini dadi. Mapanik na kaklati atap ko pagululbudan nak. Day tangatan ti pagsubangan mi nga agama. Talaga gayam nga yung balay ni Lolo Alipio ti pag naitan yon. Apay nga na nagpatakder kayo pa'y langit ti balay yo. Jakman amon na anya ti plano da idi, Bernadette.
Si bibiyag pa ilang ni Daddy Idi. Yung patakdar na dahi abalay. Ang mga naplano dati agnaid dito'y iti. Kat dito'y dalangan nga negosyo. Mabali na kastang agpaiso. Kumuyog ka kada kami kini Mami inton Sabado. Pambaranta matante agpasyar. Wan Brian, agpakadak to kini Daddy. San abale, tawan to mati klase. Bayat na dumakdakkel ti sumsumar ka shares sa bistak. Dumakdakkel matikanan siya. Agasam ti may papaabak ni Maureen iti sukal. Sukal? Kat ni Laura, manumanan tineserrek as shares na. Anya talaga ti panggap na. Abangan na da plano na ang mga agaw iti posisyon ko kas presidente ti korporasyon. Kasanon, no kasta ti mapasamak. Imayan dagiti kinasarita ni Norman ang mga kaput iti erkon dito'y balay. Ang mga no, malpas daging gainton Sabado. Apag iso nga ron, intun Domingo ti panakipagnaadmin ka na kayo. Mangangay tayon to iti Paskan. Masapol ka di pa'y dayta. Tapno saan da panunutan anakirma tatang. Anya talaga ti plano yung kini Brian, Laura. Makipagnaad kami kada kayo. Kas nakunak idin tatang. Saanan amasapol nga aglemengak. Pasaray agawid kami matlaang ijabalay, abinangon mi ka ni Robert. Tasayang no awan ti agnaid. Uray, ad-ada nga ija iti pagnaidan nyo. Kadwan na nga iti rabi ilang nga da kami ka ni Brian tatang. Makumiko makiti negosyok. Agpakada ko makada kayo, Daddy. Agpasyar kami kini Brian intun Sabado. Awan problema iti dayta. Masapol mat nga agaliwaksay ka. Kat uray da kayo kumamat, Daddy. Ado ti trabaho iti opisina. Pasarayag trabaho ak paingaro iti Domingo. Pagpasyaran nyo kadi ka ni Brian. Nagtulag kayo sa iding agpasyari di view deck ng Eco Park. Kumuyog ak kanong kadakwada kini Tita Laura nga aggatang. Ta agnaid da kano ni Jabalay ni Lolo Alipio. Kasta? Ne, anya nga tati plano ni Laura. Nakasapsapa ka, Simre, kiti opisina mo, Ray Sabado Rosano. Kargaman nga ron ti account ko, awanan ti kwartak. Maureen, saan ka kumagumura iti detong ibagak? Apay no isardeng mong tagsugal. Nabayagan na sana kadimawat kan kahit ti kwarta, Rosano. Italaang manen. Banag, apag sidsid da awak launay. Kan naimbag tanerwangan mo reta. Pangal-alam iti kwartam. Diyak sa magustuhan dito sa lutsod mo. Apay, anyat pagkit kita am kanyak, Rosano. Sikatin ang tad iti sabalya kay papananti sa lutsod ko. Agas sawa ta. Awan rumbang ay limod mo kanya. Amang ano si Katya dahil limlimad na kanyak. Bayamon, no saan mo akayat, timang tad. Saan ka pilitin? Ditakan! Saan pa yan nakarwar ni Bernadette? Amangan nun nang natisaitan mi.
ako na sumurot ka na kayo. Jak maanusan ti agpag na ijay mall. Tapno makapasyar kayo kumalolo. Aging ga kayo lang ititalon kan dito'y balay. Samay sa awan mabati dito'y balay. Itang nga aldaw ti panangilepas da amang ikapet kadagiti aircon. Kun nalpas ka noon dagiti may sukat arikep dagiti tawa. Agbati kayo lahat ng arudan, tatang. Adan to sa bali agundaway, apa nagkukuyog tayong agpasyar. Amo ko no sa dino tinapinta sa pagpasyaran tayo. Iti biyudik kun Eco Park ang nagpasyaran da Bernadette. Ngam, masapul akakuyog tayon to. Ay, wan gayam. Kasano ti pa nakikuyog ni Bernadette kada tayo? Daw asak ijay balayda. Kastoy latang arudan, Brian. Agkikita tayo ijay mall. Inakpay lang ijay opisina, takasaritak ni Norman. Umunaklat ang arudan, mami. Agpasyar kami pailang arod kini Bernadette. Ita inawagak ket nakasukat ka nun. Makapong tutak launay ka ni Rosano, Miles. Pawilan nakit din nga sugal? Anya? No kasta, ada may pautang mo kanyak, Miles? Oh, nagsayatin no kasta, friend. Okay. Umayak agpasyar di tabalayo. Wano? Okay. EJ Mall. Mabait lang. Kasla ado ti kwartam ita. Wano? Nagapo ka di kini Norman? Okay. Sana balin, uray asinon tinagapon dit a kwartam. Okay lang kanyak, basta pautangan ako, okay? Sige. Bye. Adon ti utang ko. Kapoy ti pa nagsugsugal ko. Saan nga amo da Rosano kan ti katugkahak na ita? Nalabas una yan, di pa nag-mission mo rin. Kaya't mo ka diya sa bali ti pagtungpalan, ti pa nagdinayo kay ni Rosano. Ha? Padasin na ti manglipot kanyak, Dad. Pumatayak. Maurin. Ha? Panagriknak, Daddy. Awanan ti serbiti biyak ko. Isama ka mo di tano niya ti pagtungpala. Saan mo kung maapanunutin na ita? Si kamot lang ti mga raramid di ti parikot mo, gapoy ti kinabaktik mo. May sa kayo mat, Dad. Nginatwanak iti boses. Ha? Anya ko ma? Maglablabos kayo mat kanyak. Awan patid ko kada kayo amin. Dita kay malangan. No adda makurso na makawas. Siyak ti mang bayad. Agyaman na. Nakadado ti kawas ko. Tsak tupoy mo usar ti daduma. Naragsaka kon, ta nakadwa kayo kini Tita Laura nagpasyar. Wan matkit di agpaiso. Kukwa ti pamilya ni Bernadette Timol. Saan akabukbukudan da Daddy Timol? Tita Laura, kukwa ti korporasyon. Ado ka no ti stockholders. Kasta talaga dagitin dadakkel a negosyo, Bernadette. Idi adda kami pa ija Amerika. Inserek day di Robert iti investment ni Brian kadagiti na duma-duma korporasyon. Wow! Nagdakkel nga tan ti dividend kadagiti investment mo. Nabayagan na jak kinita ti bangko, Bernadette. Malagip ko. Saan ka ding agpaspasyar ni mamim dito'y? Manmano lang. Sa bali ngamin ti pagasman ni Mami, Brian. Nangag ko ti panagsinumbat yu kini Maureen Rosano. Naimba, ta nakapagtepelak. Bayandak lang amang pasardang iti asawak, mama.
No, kabalam. Awan gayam, napanan ni Bernadette. Saan nyo kadya nakita ti panangsukon ni Brian kenkwana? Aging kaita, saan tayo pa'y anam amutiin na ni Brian? Iso akasaritak to ni Bernadette nga ipasango ni Brian ti inana. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak, gagayam di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela na paluan. Sugat ti puso. Isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas, iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, ti area na ket 2,211 square meters, mamintalo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti met Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Bacolod, Cadiz, Escalante, Himamalyan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silang, Sipalag, Talisay, ken Victorias. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation na-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day the exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga ada sidecar na, kan dagitay pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Oh my God! Kuha kay Dan! Pakasin! Di na pagaramitan ni Titakas! Bakit na? Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalit ka, anatingkar. Iti laksid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibales. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas kayat apagwardyaan ni Don Placido dagiti nabakan ti aldote anakay patakdaran idi dagiti balbalay ana uram.
Napangarod iti may sa security agency. Tapno mang hire iti ado agwardya. Maproblemaan met dagiti nauraman. Tauray no adna naawad da materyales ti balay manipod iti mayorda. Saan meten nga ipalubos ti amuda. Amay patakder pay dagiti balbalay kadagiti sigod anag diswanda. Iti sabalya bangir. Insingasing ni Angelo nga ayaban dalangan iti kimigaw dagiti nauraman. Kat ita adtoy tituloy ti nobela na polwan. Naitalimay Agura. Kasla ka na tayo. Urayad na tayo dito'y kimigaw. Pasat tayo latamot ti lugar adim makalan tayo. Wan tatang. Ken sukayan dalat tamot nagiti awat da atalon. Inal daw tulat ta ama panday jay. Iso na lang. Adayon ton ti pagnaadanda. Sa bagay, nalawad ito'y kimigaw. Wala po. No umay na dito agbalin mo't na may sa apurok dito ayan tayo. Wen, no adu tayo ton dito agbalin to mo't na purok kimigaw. No kasta, kaya't yun isingasing ko tatang, apong. Kakadwa tayo matagiti umay makipagnagan dito ayan tayo, no kas pagarigan. Kat si Anugutak, Angelo. Uray siyak. Kaya't kumahat nga dadagiti kakadwa tayo nga umay dito apog. Si Anugutak man, no iso ti makita tayo apagsayaatan ti kaadwan. No kasta, mapanak tumanan iji Santa Ignacia. Kat isingasing ko karagiti na oraman, nga umay dalangan makipagnaed dito kimigaw. Kumusta tinapana security agency, honey? Adelantado tinapanaga security agency. Taura mismo. Adan binaunda amang gwardya. Kadagiti na bakante aluti iti purog dagiti banalon. Sigurado nga adda manen nga agbuteng dagiti residente ti Santa Ignacia. No adda makita da agwardya anak kasalikad iti palto. Lagi di agribina. Di matagda mayor ti umawag kanya kagripina. Oh, milagro. Itamampay nga awagan na kati mayor, honey. Sigurado nga da napategunay nga ibagana. Isu asong badag di awag na. Hello, Mayor! Apay nga ado ti gwardya dito sa Santa Ignacia kakadwa. Pinagwardyahan natin iso hindi nagtipalbalay may. Anya? Kawanan ka mo miya pagbalayan ang ilo. Di kayag danag. Imayak nito'y. Tadda isingasing ko anapintas kan nalinak apagbalayan nyo no kayat yo. Sa dinaw. Umay kayo nagbalay iji kimigaw nga ayan mi. Oh. Pwede, panawan may lang itawag dito sa lugar. Ay, di ba panawan may? Umayumot lang talunan nagdaawat ka talon. Ngam ije lang kimigaw ti pagbalayan nyo. No kayat yo. Ay, panunutan ni Boy ang hilaw. Sige. Panunutan nyo nga ron anay bagtisingasing ko. Tay ko na kon. Napintas. Ken nalinak ti lugar a kimigaw. Bagama min nakakadwa tayo borog. Tadda papanan tayo into nagsipngat. Ay, sa dino, senyor. Bueno, intay ka di makilaban. Isungado tayo ita amapan iti kunahyo apapanan tayo.
No, may pasungal-ngal tayo di pagad. Talaga ang mapalaban tayo, burog. Ay, sa dinong amin, ti papanan tayo, senyor. Taapay nga ito nagsip nga, ti pa nagtignay tayo ako na ayo. Pato abanggis. En tayo patakyasan namin dagiti naurama ni Santa Ignacia. Tapno awanan buong ti olok. Awan matan dagiti babalay data di mapon. Iso apagtalawon tayo idahan. Awanan ti karbengan dapay ngagtalinaed iti dagak. Kumusta ti ipapan mo di Santa Ignacia, Angelo? Imbaga kadakwada ti singasing ko, tatang. Ngayon panunutan da kanupayan na imbag. Siguro, panunutan dati kinadayo dito'y kimikaw. Iso adi da basta makapagdesisyon. Huwag tatang. Ngayon, awan mat amuda sa bali a pagpatakdiranda nga sidag. Isa pa nagkunak. Mapilitan dan tumatla nga umay dito'y kimigaw. Mama, papananda pa paganda iti taot na yo. May samat ang tinabati a gwardya dito mansyon. Mapanda ka no pagtalawan dagiti na uraman nga agigyan pailaan iti purukda. Anya? Katapay nga rudyan ranada ti kastoy nga oras. Amapan, mama. Agsip nga tan. Tapno sigurado ka no nga addada amin iti purok dagiti na uraman. Mapagtalo da nga taidang. Tapay kumasaan ha. Iti dayjay akaadudaan na pan. Imposible at di da mabugtak idangag talaw. Sa maysa, awanan ti pagturugan dagiti nauraman iha. Sa bagay, ang kuna ni Marie Caritay malam, nga adda ka no nangaramit iti temporary a pagyanan kan pagturugan da pailang. Simpergwensa! Day tati saan apangayatan ni papang mo nga agtalinaed da pailaeng iti mabayag. Iti purok da. Tamken na nga amangan no pagbalinin da nga squatter ti daga tayo. Sa may katagdalaw iti purok na Don Blasino. Patwa panggis. Saan nyo ada ka na ito'y? Dagak! Iso ano kung ngagtalaw kayo, pumanaw kayon. Panaw! Paiso na kayo takinda ka. Kung na kayo kaditi ng por, kaditi paparay me. Niyo? Tapagatapan dagpa, iti sana na sayat. Pumanaw kayon iti dagak, tawan maten babalayo pag nagdanyo. Panaw! Ay, senyor. Kakadwa! Awan ti agko ti kadakwada pumanaw. Anya ti aramidan tayo. Isa ka tayo nagiti tergasyo. Tatergasin tayo na. Kita man no di da mapilitan na pumanaw no matirgas na. Ay, uwan, senyor. Di kam to pumanaw. Di kam to pumanaw ba yan? Ura niya di mapasama. Di kam to pumanaw. Sige! Purwakan nyo idan nititirgas. Alaman, nuan niya ti aramidin da. Sige, kakadwa! Senyor, nakasaganan dagiti tergas. Isong aron ng purwak yun niti ayanda. Angelo, apay adi ka bala sumrakiti balay. Rabin. Sarak pa makaturog, tatang. Anya ti pampanonotem? Malaglagip ko man ang day dinanang. Anya?
Jak narik na ti bara ti pamatig na. Gaputapi musay, hindi ipas ngayon. Pasol ni Don Placido ti panakatay day ti nanang Mangilo. Kabulanan na. Hindi pilit na pinagtalaw na kami ide San Simon. Tiyawanan pa ina Don Placido. Iti pa ng kamkamat kada kami ide dagiti pasurot ti kuspag adon. Napaanak adirbeng ni nanang mo. Ngay sumatang tinakatayan na. Doon tento ti aldaw abalsak day chay adon. Nagtataraydan ng uyat dan burog. Sige, kamatin nyo ida. Papanawan nyo ida ti purok, aging gati makadayuna. Madadamanan ti buting da, di makangeg da ti putok iti paldog. Sige, kakadwa, paputukan nyo pa ida. Napalalon di budeng na. Sige, panawan yun ti purok. Pumanaw kayo amin. Ada tuk-tuk-tuk iti daw. Diyos ko, ada samat na lumay agpatay. Pumangon na, katitinag itayan da Miguel kani Angelo. Nairot titurog dang agama. Apo, may kabiman. Kasyas na kami. Babae, dagiti ang tuk-tuk-tuk. Ay, ringag dagiti kabalay ka. Ay, Miguel, ang hilaw, agring kayo. Nanang, apay. Ada ang tuk-tuk-tuk iti daw. Sino ko maamot yung may tigas to akaltang tirabi nanang. Mga nararapat yun lang, di ko na yung magtuk-tuk-tuk. At saka talaga. Apong, tatang, apay. Ay, agar-arapap sa ni Apo mo barok. Una na nga da ka nagtuk-tuk-tuk iti rinaw tayo. Apo, pasangbayan na kami matapo. Sige ko, makadagdag. Adangag peso. Ay, mabuti nga amapan mangilo ka tirida. Iso ariniin kayo. Paltok ko. Isa ka na. Apay nga inkasan ti paltog mo ang hilaw. Amangan no kabusor na kita. Isa rumbang langag sa ganak. Oh my God. Duata mapan mangilukat itiri daw ang ilo. Agore kay tatang. Siripon pa nga umunay tirig kang tididing no asino na kita ngagtuk-tuk-tuk. Nakadayon dagiti awan balay na dito Santa Ignacia. Mabalin tayo kadimatan ti agawid. Dua talang agawid di mansion. Agbati dagiti kakadwa tang imay. Taapay, senyor. Masapol at tumulong na lang kadagiti na destino dito yung gwardiya. Amang bantay di pagserkan ken pagruaran di burok. Amangan, no agsubli dagiti napatakyas tayo nga agindag. Agyaman kami ta pinasangbay da kami matlaang Miguel na nasalod. Uwan, pasensya kayo no di mi ilukat adagos tiri daw. At di mi matnamnamaan nga daw may itikastoy akalta. Tirabi Nanang, kaya man kiti mangipabura kiti danom tagkapi tayo. Alawan, mabiit lang nga raw kakabsat. Ay, agyaman kami nana.
Kakapsat. Sa dino nga rot kaya na kita asawa yo. Apay puro babae kayong madamin ngay may dito kimigaw. Ay, nabati day, Dalan, Miguel. Tapay. Antada ti agsublimat lang iti purok, apaman amakapanaw da Don Placido. Kasta ka di. Agam ti problema. Ang mga no pinabantayan ni Don Placido ti Prokyo. Katinan ipalubos nga da sumrek kada kayo. Tawan mutin lagi ti balbalayo. Naimas ti kape no kastoy nga wanturog. Oh, honey. Saan ko na puutan ti isasangpet yu kaniburog? Kasangsang bed milaw nay. Awan bulos torog mi Agripina. Kumusta nga ro tinapanan niyo? Nagbaligi kami merlangan ng papanaw kadagiti agindagiri ay nang runa kadagiti awanon pagtanganda. Sandan tungatangag subli? Pinabantayak ti pagserkan ken pagruaran riborok. Tapno sandan na baka subli. Tanya kumapay ti sublianda, edento tawanan dagiti pagtanganda. Ang hilaw pahog. Papayapong, anya ti bagayo? Dagiti asawa, dagiti si Mangbay dito balay idirabi May damutan dito ikimigaw. Adada ita dita arubayan ang makisarsarita ka dagiti asawa da. Nasaya tayo may daapong. Dito yun ti pagsasaritaan mi. Ngala, ingka nga ro din iti ayanda. Sika ti birbirukan da. Papa, basit langan dagiti nabati iti purok akatalunan tayo. No dagiti langan saan anauram ti babbalay dati aday jay. Well, mabilbilang dalangan. Ininot mo't langan na mapagtalaw tayo idaamin, Papa. Kano mapagtalaw tayo amin ida. Awan tumot ng dibong diolog. Ay, Mayor. Mawag kanya ni Pidot. Anya timbaga na, borog. Awan ka numat lang tinagsubli ka dagiti napatakyas tayo akatalunan nyo idirabi. Isa damdamagan na mabalindan ti pumanaw iti purok. Ibagam ngagtalinag da pa lang amin ni Diyay. Tamangan wadda makapanunot ngagsubli kadagiti pinapanaw tayo. Kakadwa, hamog anarikot ti sasaaden nyo iti agdama. Tanapilitan kayo ang nagbakwit, gapoy ti panang papanaw kada kayo ni Don Placido iti Porokyo. Dantal daw kada kami na dyan Don Placido ang ilaw. Balsan ni. Saan lang ang da kayo tagtarigagay amang balas ka ni Don Placido? Uray ni Tatang, gumay gayab-gabmet ti pungtot na kenkwana. Uray siyak, naitanamat iti barukong ko ti gurak kenkwana. Gapoy ti pan nakatay day dinanang ko. Lukas na araw, balasan tayo tunay dyan Don Placido ang ilaw. Wan, ngem saan paya kadag ito'y? Tawan gaway tayo kenkwana. Wan. Masapol nga isaganaan tayo ti panang singir tayo kenkwana. Ado na yung tibasol na kada tayo. Talaga nga doon. Ngem saan kumapaya dahil ti panunutan tayo. Nudikat tiyagdama. Iso at isaludsud ko. Mayat kayo kadimot langan, adito'y kimigaw a lugar mi ti pagnadan nyo. Huwag nang ilaw! Ay, huwag nang ilaw! Nasaya at no kasta. Tauray no kayat yu ti agsubli iji Santa Ignacia a Porokyo. Sigurado ang nakabantay itan dagiti tao ni Don Placido. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak.
papagayam. Di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay Agura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. At dadagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Lab.